Sağoluk bilen dıştan ötüp tursanızlar. Gece. Жизненный путь. Сам этого не замечая, 60 yaş marifesine arналган 26-cı el aralık Oğur Atletika boyunca turlarının katılımcılarına ысык salamımızды жолдойбуз. 26-го международного турнира по тяжелой атлетике, проводимого в честь 60-летнего юбилея двукратного чемпиона Европы, 4-кратного чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Канабека Осмоналиева, чье имя вписано золотыми буквами в историю мирового спорта. Добро пожаловать в гостеприимный Кыргызстан. Аплодисменты. Советского Союза Николай Добронравов посвятил Жылынып, жакшы мүнөттө карап турдук, Каныбек. истории в грозных испытаниях, как Манас. Вашу честь, уважаемый Андрей Константинович. Команда Российской Федерации. Ваши аплодисменты Республики Узбекистан. Кыргызская Республика. Категории Молдодосов Эмирджан Молдодос. Национальной категории мастер спорта СССР. Заслуженного мастера спорта СССР. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Мукаров Төрөбай Закирович мырзага берилет. На сцену Закирович. Bizge tolu ayısınçı desek bolot. Bu şu Kanыбек ayızdın Kanыбек ayıgını Уважаемый Канабек Осмоналиев. Qaysi mezgilini almaylık, elki, cüzlü, nasizimiz kalıpmaz beğenir. Güç, жүрөгүңүздөгү дем. Азыр эле айтып жаштарды спортко, үйүндөгү спортко шыкактоого, ошолорго жигер берүүгө атайын алып келдик, ушуну тапшырып койгула. Ошондо сизге бардык, сизди улуу сыймак катары. Правительство Кыргызской Республики, Чуйской области. Ушул таймашыгы сиздин бүгүнкү 60 жаш кутмандуу курамыңыздан улуу спортчу катары билебиз. Сиздин Торжественное собрание – это впервые вот такое честь. Урматтуу Осмоналиева Гүлжахан Осмоналиевна беребиз. Музыку и, разумеется, ваши аплодисменты. Канабек Осмоналиевич, Гүлжахан Молчалова.